चिरां जिल्ला इउएन ब्रह्म कलेज सेन्टर लाइब्रेरि IQAC एबा बङाइगाव मण्डल बुक सेन्टारनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला काजलगाव सदर सहरनि इउएन ब्रह्म फरायसालिमायाव 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिजाब मेला एबा बुक फेयार बेखेवदों। इउएन ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर नील पद्मनि राभा बिथांजोआ बुक फेयार एबा बिजाब मेलाखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो फरायसालिनि फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो खाथि-खाला ओनसोलनि सरासनस्रा सुबुंफोराबो बाहागो लायो आरो गाव गावनि फरायनो मोजां मोननाय बिजाबफोरखौ बिजाब मेलानिफ्राय बायनानै लाङो। बुक फेयर বুলি ক'লে ইটছ এ ফেয়াৰ অফ বুক। চ' আজিকালি আমাৰ মানে ৰিডিং হেবিটবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ মাজত বা ইন জেনেৰেল মানুহৰ মাজত বহুত কম হৈ গৈছে ৰিডিং হেবিটটো। চ' কলেজ হৈছে ইটছ দ্য এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, একাডেমিক ইনষ্টিটিউশ্যন, চ' ইটছ এ ৰাইট প্লেটফৰ্ম টু হেভ দেট হেবিট, inculcation of that habit. Actually, inculcation of this reading habit starts in the childhood age only. But as an academic institution, we have that scope also to have the reading habit. So, book fair is a kind of just encouraging the readers to have the reading habit for the better life as well as a career. So since long time we are planning to have this book fair, but due to some reason we are not able to organize this program, but fortunately this time somehow we are able to organize this program. So actually this particular book fair is for the students, faculties and the nearby society also. We have invited our nearby college also, school also, UN Brahmo College, senior secondary school also, they are invited. So we hope that the students from there will also visit here and definitely going to have a benefit from this particular book fair. Thank you.